Iziicapital. Y'all vibe. This is Kigal Vibe. Kid out. Yabanyita ikizanye Zahara ubutumwa natanga ku basiramukazi nabo bazajya bitabira uyu muganda bakaza gukora iki gikorwa cy'umuganda kandi babona ko mfite akaboko kamwe ariko ndengera nkaza ngewe gutanga sadaka n'itegeko ry'Imana ntago ari itegeko ry'abantu ngewe iyo ndi bwatange sadaka nango ndanga sadaka mvuga ni zira sadaka nanze ngo barazira ngo cyangwa iki ntago byo biri mu inshingano zanjye ni ugutanga sadaka ko ni itegeko ry'Imana. Iziicapital.